Ka jingi lakai football bala peniai da ka company bala tip kerteng kum ka plan India ka balongru ka project na benta ka birds and bees stock hakin riutli ki jela jong ka North East kita ki kentup ka Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim bat Arunachal Pradesh bat ekane ka jingi lakai la penlong Hamadan Mautnum Haribhoi district. Lala bansakhi baha kane ka lumpung lawan yeshim benta daki arpunyo tuli ki kenhun yelek kai na kane ka thany haka ba kinong paniat kila buru yaki khusnam daka song pisa ka ba arpo hajar tingka yaki ladu bat chipo hajar tingka yaka kenhun bayo haka kerdan baar haringkat bat ki trophy. Henin kasngi jongka laipu terik ubenai leber arajar arpusau ka jingi lekai ka lapoi shaka wat jongka final haka bala lekai hapreng ka dihar persya yaka lang padur na kithan umden. Kum ka jing ai min sim haka te kasngi lawan bandon rengkat dauba Alberto Nongsij ubadi upresiden ka seng Ribhoi Youth Federation Nongpo Circle ulawan poi kumukongsan nang ta uba habamut lingdo upresiden ka Saiden Social Sports Club kumusembut kongsan uba Dajit Sengkli usketri ke Socio Cultural and Sports Club Saiden uba Sumarlang Swer Presiden ke Lentijam Football Center usamla David Marwin in charge jong ke Lentijam Football Center kitkhot jong ke seng ki pajba lembat ki weide haba ai jingkren na kaliang ki nongkren kila ai mensim ye kirang yele kai baka football ha kini ki sngi ki bamenta kamshem lamutang ban yele kai Henry kala de ka wei ka lat ai kam ai jam ye ki khun sam Shushu kila kunturu bakum ki samla ki dei ban trishitom la ka long ha kino ki ja jingle kai Henry ki dei ban sei yala ki sap ki phong jongki khnang bakin poi sha ka thong ka jingile kai kala long ka baya khat bha hapdeng ki te ki artli ki kunhun ha ka ba ki rangile kai ki la pen i bat sei yala ki sap ki phong jongki ban long kum ki la du ha ka te ka lumpung bat ka bakham sngutanat ka long ba om ba ki ipeni tanat tang ya ki nong peniat hakate sngi Henry ka jingele kai jongki kala penitnat shikat dei e yaki pajba ki belawan ban sakhi ban penchong shit hakate ka lumpung bat haka kalamit lala ban sakhi baka jingtbit jongka kunhun dihar kala long kala du daka bathap shigol lanot persya yaka lang padur ka kanhun yele kai na mautnum daka jingkmen kala yo shimti yaka song pisa ka ba arpo hajar tengka haringkat bat ki trophy hadin ka jingjob.
Namar natip bapiru pidon gi idolize ki jong pi gi players ke bapi idol ke bapi follow ki nangis kem barot di skills kir kompas kir kom playmaker hapo ga game ga day lang ba kita ki idol gi jong pi nangis kem piru penlong kita ki leader namata ki het ki berit namar totip bagi het ki berit ki but ya pi peni ya nuksa ka babahaya ga e bagi het ki berit kinyo i bakin tip lamba jong pi ya ga nega sports baki kin snot tunat baki kin snot it ya ga nega sport namar klub mapi kinom snotu ya ga nega sport dengan skam bayar ga bapi pila practice bapi pila pengkre heksi beladap pinwan ra am tagas ni bat pin i ya ga sap ka pon lagi tim bat ingi barok ki be sngol ma kani katunang di pensawah kani den bamenta hot ni basibun ki lasang kilami ki tournament ki baper hakini ki por ki bamenta bangi ai ko blek hamtam bi galanti jam kaba om tang mentang hari ke balas jus sembun ki senjam ban peniat ya ke bekum kini ki football tournament bat hagi senam gol let ngila sakiro bakala la ban peniat labon bun sen ya ka sunfish tournament gabla Aisyah ya kalat ya ka kabu ya ki player hapo jong kadong ribhoy baki peni la ka jong kasap ka phong lengba ka jila kai football kamtam lang magane ka tournament gaba pipeniat mata arsni hot bun gi bong ba ka tournament arsni mentoy yu mo la kai tang khatsan minute haringan ong pi ba kani ka tournament kami lakai khatsan minute siliang mo la banong total lai 4 minute ka penisya ya kata ka jing long kairap hababun kilang kamtam ka ba ngila ban rai kerki mo kita ki critical decision making kami ong ketin pareng hakabangi hap ban rai kerki bat om bangi rai klebe kan rai yong kata bangi hap rai lengba ka quick thinking kamo le ikanong no come under pressure katin pareng jong mo under pressure tekani ka tournament le se kasan mis lang kapan isya ya kata kairap siya ban nonra lani ban pen janay ya kita ka quick decision making but sim ya kita ki calculated risk ki mong sai sir katin pareng mo ki risk ki jing sim jongi ya kita kerai ki risk ki belum calculated